Katmakti na pedang kasang BJP bak kasang Kongres kas lang man mi amekhlea din bak NPP bak Kongres kita trailang hapok KHADC. Kakum kajang pelak khabar kasang BJP matakas ni kala thep ting ya kajang kran jong bak Vincent Pala. Ubalong Presiden jaga Mekhlea Pradesh Congress Committee. Shu ka BJP kala ong bagani kajang kran jong bak Pala kali tangka buit menyalam bakla ya kajang eat bak kajang syania jong kipat bak ya kasokar MD hapok kajalam jong Narendra Modi. Ka BJP na po Mekhlea kala ongru baka jeng perkhat jeng kasang Kongres nani ka jeng posniu ka jongka baki wei pat ki parti kin inu no ya ka parti BJP yang ta banyak pelong lang ya ka sarkar MDA ka di tang ka jeng perkhat nani ka jeng posniu ka bam jalong setia hapa ka jalam Mekhlea na bar ka BJP ka dei ka perlok nani ka bor ka ber trailang bar ka sarkar MDA ka baklan ka kerua kala ongru baka BJP ka di ka wei na ki perlok ki bat dangam tam hapo kasokar MDA na kam na bapinya syapang ki babon ki kam tam ki projek na ki skim ki bayo na kasokar pedeng rai ka juga por ka BJP ka pe ngor ya jeng trek kam juga sarkar MDA kan ni kalong kat kam ka keruk khabar bala pelai do ba maria ram ka krang obalang spokesperson jong kasang BJP Mekhlea.